bamon inglong along ke do araratum pini arnianta ka chelenga tomar kahino parpi ka jok kisung ka chachaknang Indeng crazy Karbi Students Youth Council mahang kethekarni ka talon pon FVF Farm Private Limited Orissa tum Sarihuti Bethel Baptist Church along Arnam Kartom Lapen Choki Chokamamo Ratame Pi Kapaman Pon Indeng hini inter school quiz competition dogmaka longkam charon auditorium hall ahemalong Kapaman Pon Karbenglong alongri long nit pen kahelo kilometer crepe house se kon bamon inglong along ke do araratum ka chelenga towar kahino parpi ka jok kisung ka chachaknang Karbenglong alongri non puta network me keso ka chelanga hem ke dam ke wang kisung school pen chenglok ke lele ke phodunde adim sitame non puta dolang lason se kon bamon anglong ahabaralong ke do arat sitame isilo Election ahutlote party atom damsi ason kaching to rabar sai nang pipo pusi chechak damlo bonta matu a party ta haider lote thangnat abar sai ta pipa cher damde pusi nang pachinidun lason si non ke bangji MSc election aprang si jongsi matu a party sita mesen pen towar nang selam pilote rongarat pen aning keme pen pahai dunji pusi nang pachinidun Lason si kon bamon inglong along ke do araratum ka cheleng ahin kisung tektik aporahut radasai klembang pu deuri terang alangli methang jungjung atang ka pensi hadak araratum aphan ka jinso amen pen towar ka salokasai kereng pipon lasi lapuson kisung tektik aporahut kon bamon inglong along ke do araratum aphan ke rap kapaji rajok radasai klembang pu deuri terang aphan hadak araratum ka churu pajirpon Ani tumla so atuwar kidam ke bang ko an ka siksak chitong pon long than pachini jima ka siksak la non nali tumla tekong la sanse ko tempo le bang tap ko indoi bom jala indoi bom ko lan non sager ban tap ko indoi pon ko atang ko teng la sanse ke damom na tela so man japen la so dak ko an ka chehilo do ji longit pen dan ke 8 kilometer di 8 kilometer te sarkar pen lason kirap lason long no ma tuar akrong pengen long lepna tuar akrong long lepna tangte ladak o morsing ti so ke methang area lo sita melang li na chilang lo ma lang lepna lapunat bang lepna di tangte non election ta menang li bom lo nani tumpi puji la so ta puji mane labang ini lo man kirap lapan si kinang kok ko tangte o morsing ti so ke non sita me ki do bom lo em la so hawar pen sita me kamla pen halang li MSc sita milo tangte nang li tum phanang ra prepin lang polo tangte nang li tum kaprek jong sila dabeng tur jemuni jong si do polo tangte hola phan serap dun jima mate o morsing ti so phan serap dun ji lage man kirap along si serap nang kok ko di tangte tangte la bang so arong ke don ko an bag do nang li tumanat arong dak long sing teron lo karbi rong le polen rong kep di rong kep di tangte lapuna kechali avar size ta mesen do ma kechali avar size ke lapuna ke school ke avele ihum ta avelo di so kiso ke chelang ki un e pu adim son kelang adim do ma avele lai cha avelo di te lang ki jun punon ta kerap son phol long no ma doloma lang ki jun avar size ke lan non ta la son aroi si chok bom la aroi chok bom la di kini tanki pini ni pipe ni na ki lai ga avele tangte hem boche prote kicho ki jun ta ke nang so tangte la kicho ke jun sang han ke cho nam ke dak long nit an ma ke tu nang ji kalang long nit an la bang so atuwar pen lo di ke dam no so to wala la pui keng pen lok lo di keng pen te la da an to tempo son ke bang ma tempo bang di ala dor ke ko an inut lo dor ke hadak ni tum non 15 kilometer medin di manjatan haro hini tangte non ele MSc election sita menang li bom lo so ele MSc election along nali tum komaju asorkar phan tame ko chuning ri do dunji mala chuning ri bangai lalo kumbat mana kira la phan si ini nang ko la si CM apaan nang rapi kan pukul aneh tak
là siang star nang ram nang kop la bang nang linon mat pen la bang pu rong pen wa rong pe te la hai la hai han ni biha bipara chu Karbi Anglong man Japan momita timung pi report Biswanath Karbi live FVF Farm Private Limited Orissa Tumpen Sarihuti Bartel Baptist Church along Aram Kardom Lapen Choki Chokamamo Ratami Kapamanpon Lakhain Koirapon Nilip MSC Constituency Keparlo Sarihuti Bartel Baptist Church along Orissa Pen FVF Farm Private Limited Tatum Nanghumrisi Arnam Kardom Lapen KE Karche Pen Hemrit Kachingtur Nangjiamo Hehui Alam Mesen Pen Ratami Pi Kapamanpon Pini labangso mayalong kacharipon Robert Terang Coordinator Assam si Chepahin Pupanlo Lapen Alohia Man Pen Orissa Pen Kevang Abitung Atumamen Man Kedo Dilip Kumar Sahu CEO ABF Farm Private Limited Lopamundra Sahu Finance Director Samuel Swine Operation Director Samrat Samuel Sarthak Samuel Lapen Areng Kelok Alam Pen Karbi Alam Kelar Dunabang Tenson Bay Manta Baptist English School Principal Atum Chetong Lapenan Pata Kapre Kamondeli Lapen Prekjam A denomination Kirim Atum Ta Chetong Donsi Kadoe Bang Paro Troxy Sase Armu Chetong Donsi Mesen Pen Pini Kang Nipon Ratamai Pi Ing Samjin Pen Pachun Ponlo Sir, can you introduce yourself before the media? Okay, my name is Dilip Kumar Sau. I'm the CEO of Abba Farm Private Limited. Sir, we have been heard that you are coming from Orissa. So tell us your experience, the journey from Orissa to Sarihuti. Okay, it is too long journey. We drove through our XUV. We started almost 2 days it took for us to drive on road. Maximum roads are good, but I think this road from Chokiola, it need to be changed. It is really giving us a lot of problem. So, sir, what are the aims and objectives that you have in the Abba Farms Private Limited? Yes, Abba Farm is actually designed to help the tribal families to grow the farming through organic farming using the Israeli technology. Then, sir, have you ever conducted such type of a program in Karbi Anglong, or this is the first time? We did it first time. Yes. That means you're conducting the first time of this program. Yes. So, have you any plans in the future? What are the going to conduct in the Karbi Anglong? Yes. Actually, we have to reach every church family, the tribal family, just to help them how to grow their farm and get more money than what they get it. So, in which way that you are going to help to the poor people regarding this? Okay, we provide the seed. They prepare the land. We provide the seed. They take care, and we take the crop and sell in the market. Also overseas, we export also, so that they get more money. Thank you, sir. Nang limen lapen nang likiklem makasayang nangtang disitan jima. Nilimen lagi Robert Terang lapen nili Abba Farm salong ke Assam State Coordinator sini kan. Nang nong labang so Abba Farms nang litum non kevang jilang along kupipi asay deng punji. Nilitum la non ke bang jilang abang ke la su tribal family sa tumpan mate inglong asu tumpan isi tangka warsai la person kipi ponji lagi tangka warsai kipi ponji mane nilitum tangka kipi ji la pugali ponta kheti ki claim anatu kangthur ponji phan থেকে নিলিতুম কে বাঙ্গিলাং পর খিতি আজা আসন খিতি পেন্সিল নিলিতুম কিদুগলা মাতে ইংলং আসো তো ফানি নিলিতুম কেরাপন জি ফাসিনি nangkon. Nanti labang so Abba Farms Private Limited labang so office nanti tum asam along da doma. Asam along abang non mat head office nili tum tipon telang ateke. Sir pini ladak labang kacing room nang ko alam the labang so thipi nang li ni tum han tak la thai na. Ini tum dak Bethel Baptist Manduli keceng sila Abba Farm Ben isi partnership ke komiji pansi tum mang lo. Popita me dak lason si pini ong dong atum dong. Nang kacing room dong lake ajak bang ke healing crusade ta BG pulo
lapen ada isi bangke Israel ben kami resource person kami polam tadu kami pini la corona ajoni pen si Israel so ke bang ledet polam itu bar julong lo kami ni tu mabang pini dak Bethel Baptist Monduli pen bangke pini dak onglung citong pot bangke tu ke tipoma bolote abafa ma tum pen ason si ke karchi ji phan lapen wo ke pangreng ji wo ka ke pangreng ji la son pen claim lo bolote Monduli pan dami ale doji rong atum da matching tour ji po ke mang ben sili tuma so program chagan apena so program ben jok ko unsuccess ni chini la pama de tum avizon atum thek long la avizon ko kani la to target tum chini la bota me ke cheng si aja da bosu ta me tum yong si claim ji blote asat lang paprang lang la si tum la ni kani si pa tum so si partnership ni claim ni pa tum ning hang lo jong si partnership yong si mesen bonding yong si tum intang rak pa tum claim no ji bonda me apot bang yong si apporting per ason ta me nang pitek te polote tum Bethel Baptist Monduli pen ken tum ke claim kita pun asi itu make pini keceng si la so program nang bi pen poke tu mi chi hok lo ong dung chi tong lo la pen da ke si ba ke holistic development si tu makar ila lo ka do we so ta me ka ching thor nang ji phat asi ana mala me che than ta me yong si ke cho so na we pote chokle pen posi asi itu Monduli pen ta me dan ke chirung pen loke tu ma son si thi thek de Monduli thi thek de mon ta me ke e kar chi pen la pen ka pre ka plantation pen yong si tu claim lo pote Bethel Baptist Monduli chokali ka pre Monduli tamana me ching thor tek ji basi itu make mang la lo so partnership bang ko an lasting ni chi da lo bon na me apporting ban yong si athik por yong si na tum nang pithek aso nang pithek achili nang pithek la pen ke pangreng ya so nang pithek polote de tum bang ke la so si ning kan isi phani tum partnership ke claim nei phai tum ning hang Dang te pini konana darong lapen konana da Monduli pen si kecetong nang li ini ke itu proper chiki hola ke dola pateng lo total itu do geographically yong si lang lo pote koila matia paren pen dolo pini dak lapen proper chula pen dame dolo lapen inglong apare ni tum dak saruti pen pu atha khatara pung atum antame dolo lapen even dolo marabang itu manili constituency pen akaprek dor bagri constituency pen ame pini do lalo Bangkon bak doji pini ke cingrum itu pini exact pudate tame itu 700 to 800 ang mong doji itu pini apa Karbi Anglong Choki Hola Pen, O'Nilson Rongphar Lapen, Siloni Jan Pen, Gobin Tiso Report, Biswanath Karbi Live. Pini adun tu arsik jera birta nonang ton penarjik tha. Ingdeng Crazy Karbi Students Youth Council Maham Ketekarni Katalon Pon. Karbi Anglong alongri dogmoka rasinja aklamalong ingdeng kre isi habar ke hat regional committee tumahin pen partir piponsi Karbi Students Youth Council Maham Ketekarni Katalon Pon. Pini Paikuni ni Pai Kreke Thomarni Ada Porfight Toxi Apor Malampen Karbi Students Youth Council Hauraghat Regional Committee Meipu Longsodar Ingling Ahin Pen Karbi Students Youth Council Alama Ingthur Pontet Pen Chikibo Asai Deng Ponlo Apen Apitu Ingdeng Kre Isi Karbi Students Youth Council Maham Ketek Ahim Aplang Matek Kek Ingthan Ponpen Mei Paduponlo Pini labang some kacharipon lake Longsodar Ingling Hauraghat Regional Committee Amipu Ahin Pensi Mei Chariponlo Apen Alohi Pachini Pona Bangpu Edison Togbi Hauraghat Regional Committee Kongchon Bang Ahin Pensi Alohi Pachini Ponlo Bangsalong Alohiaman Pen Kachitong Dun Lake Longsing Teron Chairman Karbi Language Development Board Karbi Anglong Autonomous Council Khorsing Teron Chairman Jakas Karbi Students Youth Council Tiripia Mei Pen Prokas Terang Abare National President KSYC Rajendra Kramsa Dr. Harvey Ingti Katharpi Assistant Professor History Department Rukasen College Dr. Mirlin Kilingpi Assistant Professor History Department Thongnobe College Babu Teron Vice Principal Thongnobe College Dogmoka BDC Chairman Rajesh Teron Meipu Kongchon Bang Karbi Lochalia Song Karbi Students Union KFA JLF Atumpen Chenglok Penang An Ketikiding Manpeng Kedo Atumpen Chetong Dunsi Ingdeng Crazy Karbi Students Youth Council Mahang Ketekarni Talon Ponalong Chetong Dunpen Ingsam Jin Pen Mei Pachun Pondo Klamalong Karbi Student KSYC Karbi Student Youth Council Mahang Ketekarni na situnolong dingarong aparlo athe kewangjia ni ahot ke nona youth mate nona student atum si penap ke chari ko lasi isi alam lahno nilige youth umhani si a message mata birta ke pigang tungo bangke ilige damtang akai hoda son kalilo non ke kai chepar lo chikirla lo lasi akai ka chikirla tengsi ili tum kata kamat habangke chikirla nang ko athe
kedam tang ko ilitum ST pomat la 5% basi ining je thelo amat ilitum ke kai ke ong ela general category long bang ke competition du ne de la sinon ilitum bang ke bangateng pensi cheting bai du nang po bangateng unu nang po 5% lo long dai ilitum cherai de nang unang po la so pena ba general long kon mai ilitum sakuri pendalok admission punoi along ajat po long time ilitum cherai du nang po sa si pini lahan lo ni lo we ki mi tam pan bir pa ki Karbi and Youth Council 11 bar university lo nasi nitom pini pen kaduk ave students and youth apanta isia message pingang tung je ilitum isivet along klam long chinum pet pelo liputang te ilitum ki bang jilangar ni sungkrungji nasi pini labang so 11 bar university pen bangke nilitum abang la so message kaduk ave students and youth so tomanta ki pingang tung lo la pen pini nilitum chihok jok khangjang lo je nilitum ame bang mesin pentum chun pon lo asiki bang jilangar ni takadok ave students and youth tunta ang chirap chiton bombo bisning chi pathelo ase Karbi and Youth Council ke bang apoko theitum ki ber thip kachine ka holo to masi ang tong lo lage se kadok ave phanta ni la so alam thesi than pakla lo Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Kro Report Biswanath Karbi Live. Pini adun thu R6 abirtan nonang ton pen arjikta ingdeng hini inter school quiz competition Dogmoka Longkam Teron Auditorium Hall ahemalong kibipon. Karbi Anglong along ri Dogmoka Karbi Lo Charlie Asong Hauraghat Regional Committee pen Patir Piponsi Pini Phaikuni ni Phai Kregathom Arni Dogmoka Longkam Teron Auditorium Hall ahemalong ingdeng hini inter school quiz competition 2021 kapamanpon. Pini bangso quiz competition chengche aprang abare mei phukalitang sotrosing teron aphan kachikimo amelur kaipon apitu Dogmoka Higher Secondary School along Vice Principal Pankaj Kumar Nath Pensi quiz competition ingpupon bangso quiz competition along Dogmoka Higher Secondary School JS Academy Olsian English School Onsarai English School lapen kaprek pen kewang kadok pen longsir cap school atum chetongdun lapen ke chengsi elimination round along long troka school atuma phan ingwai ponlo bangso long quiz master Dogmoka Higher Secondary School along Vice Principal Pankaj Kumar Nath Pensi pachun ponlo bangso long Dogmoka Higher Secondary School along lo than bang atumta cherap chetodom Nila bangso quiz competition along nong e kachepalong dun I school atum lake ke chengsi anong e kachepalong dun lake Monsenai English School atun thuanong e kachepalong pon lake JS Academy lapen ke thomanong e kachepalong pon lake Dogmoka Higher Secondary School atumsi chepalong pon lo lapen putot nong e kapajir ame sitame arnika sampor phai ke thoma por malampen pangcheng ponthusi Karbi Lo Charlie Asong hawar ke hat aro ame pur Robin Killing Pensi mei chariponno nong e kapajir ame along alohi sarpo aman pen kache tongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron phapang jang alohi aman pen kache tongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Dogmoka Higher Secondary School along Principal Kobin Bora Karbi Lo Charlie Asong tripia me amepu Thangsing Timung Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Mahamaya BDC Chairman Rajesh Teron lapen penang an lo than bangatum chetongdun bangso nong e kapajir ame along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pensi ingpudun lapen Karbi Lo Charlie Asong hawar ke hat aro ame akongchun bang buddha terang pensi mei ke phalam the than pajir mipon bangso quiz kache pati along nong e kapajir aphan kachir abdun lake ke chengsi anong e lake aki hai hukur sing teron kalitang chandra sing teron ke thomanong e kachir abdun lake kongchun bang Karbi Lo Charlie Asong tripia mei amen pen lapen adun thuanong e kachir abdun lake Karbi Lo Charlie Asong hawar ke hat aro ami kalitang sotro sing teron kongchun bang Karbi Lo Charlie Asong hawar ke hat aro ami amen pen lapen ke thomanong e lake aki hai Rajesh Teron BDC Chairman Mahamaya kalitang sarthe teron amen pensi pi pajerdun Hauraghat Regional Committee pe kipatu pola bangso ingdeng hini inter school quiz competition 2021 labangso akechepate
baji nel kepen chengpon lo baji krehinian ni tum jut lo lapen prize distribution ceremony pen stame pini labang so along pini masa pa jut kok lo labang so along nel tum aluhisar pu aman pen kachup hapon Karbi Anglong Autonomous Council EM sa lunsing teron pan chup hapon lo nil tum kachup hapon ateng palang litum stame nang chetong do lo lapen special guest mate phang pha pangjang aluhi aman pen litum long nang chetong dun sa EM sa rajuti so ka hailang litum stame nang chetong do lo lapen kaprek thek kethek kere tum stame pini labang so prize distribution ceremony lo litum long nang chetong lo lapen alang litum phan nang chetong dun thek pon litum Karbi lo charlia song Harogha regional committee pen alang tum phan churu pajir lo lasi si pini litum Karbi lo charlia song pen kadugowe Harogha regional committee andar along school do an atum phan isi dia chohang nang kokpo athe pini tarik krege thomar ni bang nilitum aprang pen ke chini koi ke pen ajok tarik krege thomar ni bang nilitum hotpon dat pen ajok pen an school tum ke pini arni mane exam ke puri tum ke do ajok pini bang so competition lo bang ke nang chipate dun long litum do lo lasila son da thalang litum na chipate dun long le dat pusame lang litum ning bob nang ne ning chipoy nang ne ning chipaduk nang ne uthon litum la son thak thak a competition bang ke nil tum ang kuputhot arni mesen ani hotpon pame sini tum angkol ansu se akimesen a competition ni tum deng pon thula la selang litum sita menang chipate dun long le according jil tum han sta me puthot ni tum kebang jilang arni mate 2022 hala bang ke ni tum inter school quiz competition bang ke ingdeng thoman lepo hala so ang deng long bang na le tum non ben prepare bom lo ni tum January no le February cheklo ni tum hala bang so ang deng bang pa deng pon fit po thenon nile tum ke chini koi ke pen ajok pini bang ke 13 arni bang ke penang an school tum nang chetong dunong le delo thelang tum exam tu kok pen ajok nang chetong dunong le delo la so puthang nile tum Karbi lo charli asong ahin pesame le tum ai student tum phan nil tum same sap o ningreng mi medal sono pini sita poi phis tame penang an school student tum bang kalang tum exam ki puri re tum bang pini le bang so a competition lo nang chepate dun pen alang litum winner chipaman lo aprang sianong e ke chepalong pon la bangket dena rong pen mansna English high school la pen second anong সেন্ট্ৰেল কমিটিকো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব সভাপতি আমাৰ থাংচিং দিব ডাৱৰীকো ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আজিৰ এই যেটো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ইণ্টাৰ স্কুল যেটো কুইজ কম্পিটিশ্যন এইটো আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ হাওড়া ৰিজনেল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিব লাগিব বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা আহিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ খুব সুন্দৰভাৱে কম্পিটিশ্যনটো হৈ গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কম্পিটিশ্যনছ আগলৈও হৈ থাকিলে আমি ভাবোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো ইণ্টেলেক্টটো সেইটো ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেলটো যেতিয়া মোৰ এণ্ড মোৰ যেতিয়া ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব এটা সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া শাসনৰ গাদীত বা অন্য কিবা অফিচাৰ হিচাপে যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আমি সঁচাকেই আনন্দিত আমাৰ কেচিসকলৰ এনেধৰণৰ মানে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বহুত থাকিব লাগে কোৱালিটি যিটো এডুকেশ্যনটো মই অলপ আগতে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ যে মানুহৰ ইণ্টেলেক্টটো যদি ডেভেলপ কৰিবলৈ হয় তো বহু ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি আছে ৰাস্তা আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কুইজ কম্পিটিশ্যনো এটা গতিকে এনেধৰণৰ মানে কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাক হৈ থাকিলে আজি যিটো লেভেলত মানে কুইজ কম্পিটিশ্যনটো হৈছে আৰু অন্য লেভেলতো কুইজ কম্পিটিশ্যনছবিলাক হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ সাহসো বাঢ়িব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেক্টুৱেলটো মানে বিকাশ পাৰি গৈ থাকিব বিকাশ হ'ব Karbi Anglong Dogmo Kapen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live